Baldarda bäri süzgüge garaymiz. Bugungi жаңа taqdirimiz 3 tanggal sanlarga көбөйтүү алгоритми. Biz bugan keyingi sabaplarda жаңа 2 tanggal sanlarga көбөйтүү, бөлүү тапсырмаларды өтүп, тақырыптан енді бүгінгі біздің сабағымыз 3 tanggal sanlarga көбөйтүү алгоритми. Енді бұл сабағымыздың мақсаты 2 tanggal, 3 tanggal санға жазбаша көбөйтүү және бөлүү алгоритмдерди колдануу, 3 tanggal sanlarga bölүүдү орындауды үйрөнөбүз. Енді осы қазір қайталау есебінде біздер тақтаға қарайық. Бізде тақтаға өрнектер берілген. Өрнектер берілген. Бұл жерде неше tanggal sanlarga көбөйтүү? 3 tanggal sanlarga көбөйтүү. Осыны ауызша қазір ой жүгіртіп өтейік. Бірінші өрнекті оқиық. 100 қол көтереміз. 100 Ерасыл. 100 көбейту 800. Көбейтудің мәні не болады? 800. Бұл жерден қарайық. Ю. Отырауыз келесі. Сұлу. Келесі өрнек. 600. Baştan çıkarmamız. Bu жерде бізде қандай әріп? На. Келесі. Келесі. Dağıstan çıkarmamız. Келесі нышандардан кімшат? Bu жерде бізде Е. Келесі. Жұлдыз. Келесі өрнек оқимыз. Тоғыз. Бұл жерде қандай әріп шықты? Келесі. Айша. Келесі өрнек. 440. Келесі. Үшінші топтан қашан? Кел. Неше? 990. Бұл жерде қандай әріп шықты? Қалдарауыз. Қандай сөз шықты бағар? ЮНЕСКО. Енді бұл жерде біздер цифрлы сандар сөйлейді. Сол сандар арқылы біздер істеді. Не тарттық? Сөз тарттық. ЮНЕСКО бұл. Енді бізде өрнек берілген. Мына жерде жаңағы кітаптарында бірінші тапсырмасында өрнек берілген. 3651 көбейтіндісі 36, 1276 мен 28 көбейтіндісі азайтамыз, сосын бәрі азайтамыз 93 Осы өрнекті тастақтағы жазып қояйық. Сосын амалдар ретімен орындап шығамыз. Бірінші тапсырма. Шайық бер. Бірінші қатар. Кім шығады? Аманжан жас кел, өрнек жаз. Күнде өрнек жазалу. Өрнек жазамыз. Үйге далда отырамыз, балдар. Мың 276, көбейтіндісі 28. Азайту. Бірінші амал. Қайсы? Белгілі қойып, амалдар етін белгілі қойып. Қарайып. Бірінші амал. Адам еші шықым. Бірінші амал. Қандай өрнек айтамыз? Бұл өрнектен балдар біз не табамыз?
UNESCO'nun qay yili qurilganini qaraymiz. Amallarda orundau arqılı UNESCO'nun qay yili qurilganini qaraymiz. Bir uyda kelesi ikki samal ikki qadar bo'lib chiqamiz. Ikki qadar ikki samal shag'i aset ikki samal qanday o'ynayverasiz? Sizler bu toyda oynayma. Tabii siz. Sizler bu toyda. Gelirse sizin bu bilgisi. 78 bu bilgisi. Kişi 26 oylar bölüp 6 siyah. Buradan sağ solda. Gerisi 28 bu ise 16 oylar almayan 27 adam sizlik 27 oylar. Gerisi 28 bu ise 8 oylar almayan 10 arkadaş 7 20 tuyduğumuz 2006 boyunca bir oyda 20. boyunca oyda bölüm sapıtma. Onda bir oyda bölüm postayımız. Ya bu bir oyda her 22 boyunca 4 oyda mı? Gerisi 21 boyunca yakın. Kes şöyle şuşamam. Kaçmak. Şu bir zaman böyle olacak. Size şuşamam. Bir komitlerin azaydanız. İki komitlerin azaydanız. Sorusu.
Profesional, ya, 91,7 sampai itu. Sonda UNESCO Türkiye nokta arayımı kaç yıl olmalı ki? 1948 ya. Dan waktu pakai? Ya. Agak kiri satsına. Yer kare. Bu жерде 13 саны еттен bağlı. Және 3 табақ сағат бойғы тәсілерді салыстыр дейді. Бірінші өлеңді оқиықшы. Кім оқиды? Назыңыз. 1600 uyguları. Ya. Öyle ne koyacağız? 1600 ne koyacağız? Böyle koyacağız ya. 6. Ya. 1600 para verebiliriz. Böyle onlukla. Ya. 1600 Ya yedi. Bunu kimden kaydıramız? İlginin? Korkusun şeyi 15 gün Türkiye'de ya yedi kare. O neçeden baksana büyüdü? 7'den baksana. 7 diye söyleyince 3'ten baksana al. Ya öyle. Bir diye. Ben de ifade. Ya. Ya. Aralarek. Ya, bu yükünün menüsünden işi vardı. 287, Diye de bu seyirtersiz diye salsa diye. Bu seyirtersiz diye ne o ayırmaz, kanı ayırmalar. Ben söyleyeyim. İşi de balsama bu yüzü. İlk de balsama ya. O sürede işe çıktığında biz yazıyoruz. Al yedi söyleyeyim. 3'ten balsama bu yüzü. O sürede öğretmeni 280 mi? 280 tane. Arkadaş, yeter. Nasıl ortada verelim? Kelesi. Енді sizin қазір bir ой қозғалысы, ya. Сұрақ жауап арқылы ой қозғалысы. Қаланы қойып түгелге қарай. Түгелге қарап тұрамыз. Қол көтеріп жауап береміз, ya. Қасына. Уақыт өлшем бірліктері қандай? Уақыт өлшем бірліктері кім атайды? Уақыт өлшем бірліктері. Уақыт қандай? Waktu bercerita sekund, minut, saat, tahun, Ya. jam. Birden jumlayın. Ay, Hafta. ay, jam. Kelesi. Ең кіші 3'ten balsan desen. Ең кіші 3'ten balsan. İşte bazen 100 mi? Ең кіші 3'ten balsan desen. 300 koyayım. Kelesi figurаны аудан қалай табамыз? Figurаны аудан қалай табамыз? Figurаны аудан қалай табамыз? Figurаны аудан табу үшін не істейміз? Figurаны аудан табу үшін ауданын жетеміз бе? Қойыңыз. Ama sayda o figuranın koyacağımız yer. Kes kaç faydamız? Kaç faydamız ne olacak? Kaçta oluşur? Koyacağımız doğru söylüyor. Kes ozunu ölçebilirken atar. Şu çalda niye erkeniz? Ozunu ölçebilirken. Ozunu ölçebilirken. Şu kayıt olsun.
Uzunluk ölçüm birlikteri. Uzunluk ölçüm birlikteri. Fatima aytosh. Uzunluk ölçüm birlikteri Metre demasizmi? 20 metr. Kilometr. Kelasi. Saatni nolga qo'yayotganda ne chiqadi? Nol chiqadi. Kelasi to'g'riz o'rniqdan 8 birlikka turadi sanlardan. To'g'riz o'rniqdan 8 birlikka turadi san. Ayol. To'g'riz o'rniqdan 98. Bir qarsida necha yil bor? 100. Bir qarsida 100 yil. Niye so'rayapsiz şimdi? Bo'li olgan kapasitetidan. Bo'li olgan kapasiteti. Qalay bo'ladi? Bo'li olgan kapasiteti. Aytaver. Bo'li amalning komponentlari bo'ldim. Mana dastur. Qadaring. Yeni bizga hozir uch to'rtta ya, aldilar, nurga kalkulatorda 3 to'rtta bizga hozir taqdirning жұмыс. Sizga ma'qul qurashtiruv. Ya,